Moreh Sub Division Hospital da medical officer oriba Dr. Larung Mejona Maringbu Security Force na maram chadana detain tawduna thamkiba yaningde maral laiba Security Force lengang na pifam thokba ain gi sarak pibiu haina Maring Medicos Union Manipur ki Tribunal Member Dr. Benedict na phongdoknarakli ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifam amada Dr. Benedict na makha taraduna me kunmari gi numidang pung mapan rom tabada konung mamangda duty tawduna leiramba Security Force na Moreh Sub Division Hospital da medical officer oiriba Dr. Larung Mejona Maringbu khamduna check tawriba Security Force na Dr. Larung Mejona Maringda wahang pahungda haiba yadaba wahi wata sijanuduna mentally harassment piduna minute kunrom fazinduna thamki security na gari khamduna check tawba wahang pahung tawba haibasi duty ni adubu Dr. Larung na doctor ni hairaduna mari leinaba gari amadi masagi se sang puthokna ullaba fawa harassment piba wahi karan ngangba haibasi yaningde lengang na maral leiraba security force ngi mathakta ain yo iba sarak pibiu haina phongdoki Bagi sub-divisional hospital da duty posting tabo doctor ni aduga mana laibuna sanjendhong da leiraga magi mayum hanjirapada mapam adu taramba security forces na detain tawraga maunda unnecessary wahang pahang haibadi mana moina pamiba documents loina utle tabudu gari du nauna lawbuni na magi registration number id adumaki number plate tu ꯊꯦꯛꯇꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ issue ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩ ꯃꯥꯅ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯄꯨꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯗꯨꯗ unnecessarily he was detained and ꯃꯥꯕꯨ ꯇꯥꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯦ this is a very unfortunate ꯂꯩꯔꯤꯕ situation ꯑꯁꯤꯗ sensitive ꯑꯣꯏꯕ statement ꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ statement ꯗꯨ ꯄꯤꯅꯔꯒꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥ community ꯑꯃ then ꯃꯔꯤꯡ community ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ statement ꯗꯨ accept ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯇꯦ all the stakeholders who believes in law ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ condemn ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ I appeal both to the government as well as other CSOsꯤꯡꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ act ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ let's not repeat the same mistake Paugi mifam aduda yaukiba Dr. Larung Mejona Maringna phongdokibada mahak asi Khurai Turf Ground dagi football sanaba loiraga Sanjenthongda leiba yumda halakpada konung mamangda leiramba security force singna khamlaki mahakna gari khamduna security force sing aduna gari gi se sang puthara u haibadagi se sang sing puthoktuna yenghanki maduda security force singna aduna tabada nuaitaba wahi sing sijananduna mahaku minute kunrom phajinduna thamki haina phongdoki I halap around 9 PM taramani the moise jigi palace compound gi ai laibe sanjen thong yausu yaudore ba ko leon dai da moise khame gari check tawgi kham matung da moina gari che hange ai gari che law ko idri ba kwati da law ro bane ban che du di gari number di thadri du ai laibo che gi insurance ai gari che do kulle ba ko kulle matung moina asina te ai na pami se ngi che du ni haiba ai mon da wo che si da roya asina ta ba ko che de mon da lai ti na haiba ai su doctor ne ai ka chi lai re na kulle na ba sai Masih disi tamingong disi oi ko mai ko taw is ma war sanan da yar ne so sanam de ko ai ko taw re ko moi pon pai moi pai ning de ba as pon pai ro hai first and pa army ge ma dis musu yawo ko da mas chang re ma da ai pai ge na pai ma wari sanare sanam mun da pon se mun da pira eba pira pon na thador ka da khalla moi wari sanar yar man ni khalla ga mus thador re ba adu ko ba nang doctor soidra ba taw lai re ba ko ai wari kana sosne moi purak re ba last na pa magi mi mathare thara pudra mana laga dare ko to wasa halaga kene tamingum ta ba disi mi men bani mas doctor ne tawra ko sare ko na patha pu thar ta moi tham gani bai